hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani turirimbane hashimwe hashimwe izina rya Yesu hehe rya Yesu Mana we hashimwe izina rya Yesu hehe tugira gutya twese hashimwe izina rya Yesu hashimwe hehe hashimwe izina rya Yesu hashimwe izina rya Yesu hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani hashimwe izina rya Yesu hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani hashimwe izina rya Yesu hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani hashimwe izina rya Yesu hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani hashimwe izina rya Yesu hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani tambirwa tambirwa n'abantu ibyaremwe byose tambirwa tambirwa n'abantu ibyaremwe byose singizwa singizwa n'abera ibizima bizezwa singizwa 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 n'abera ibizima bizezwa tambirwa 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 n'abantu ibyaremwe byose Hallelujah. 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 Hashimwe Yesu watsinze Satani. Hallelujah. Hallelujah. Hashimwe. Hashimwe watsinze Satani. Hashimwe
ntibabibone, ariko kubona twebwe tubibonye ibyo turabishimira Imana, ibyo turabishimira Imana. Amen. Ndashimira ku mwanya data pasiteri kuva mu Bugande, kuba twongeye kubona n'Imana ihabwa icubahiro kandi urakaza, Imana iguha umugisha. Reka tuganire ijambo umwanya mutoya, murambabarira, ntabwo ari ukwiremereza. Hari abantu baza bashaka kugasura ibindi bintu, bagafata ibindi bintu bitari byo. Nisoza murambabarira ndibuze kugenda kubera ko hari ahandi ndibuje gukora. Murabyumvise? Yagira ubikwaza. Imana ibahe umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana, turasoma ahantu hatatu. Umuntu uzi gusoma ikinyarwanda neza aramfasha. Naje ndabizi gusoma, ariko nkeneye ko dufatikanye minota mikeya. Ndasoma Imigani 16, 17. Hagira usoma Yesaya ibice 35 umurongo w'8 ageze ku wa 9. Yesaya ibice 35 umurongo ni wa 8. Imigani ibice 16 umurongo ni wa 7, wa 17. Ndaza gusimbuka some mu Baroma ibice 16 umurongo wa 19. Inzira nyabagendwa abakiranutsi nukureka ibibi, wirinda mu migenzereze ye abarinda ubugingo bwe. Abaroma ibice 16 umurongo wa 19. Igitumye mbabwira ibyo nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose, nico gitumye bishimira. Ariko ndashaka ko muba abanyabwenge mu byiza, mukaba abaswa mu bibi. Amen. 20. Imana nyiri mahoro izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byanyu bidatinze. Buntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Amen. Yesaya 35 umurongo w'8. Dusome Yesaya 35 umurongo w'8. Aravuga ngo kandi hazabayo inzira nyabagendwa, kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Iyo nzira nyabagendwa izitwa inzira yo kwera. Abanduye imitima ntibazayicamo, kandi umuntu wese wanduye mu mutima ntazoyikandagiramo. ahubwo izaba iy'ababandi, ahubwo izaba iy'ababandi, abagenzi aho baba arabaswa, nubwo baba batarize badafite doktora na diplome runaka, ntibazayiyoba, ntibazigera bayiyoba. ntantare y'inkazi izahaba, ntantare izaba muri iyo nzira, inyamaswa yose y'inkazi ntizayigeramo. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Amen. Tugiye kuganira ijambo rivuga hejuru y'inzira. Iyo umuntu aziyaja nukuvuga ngo ntayoba, ariko iyo umuntu ataziyaja arayoba cyane, kandi iyo umuntu yariyobye niyo yihuta cyane. Amen. Bwana sifiwe. Kambaze shambure haleluya. Shambure muri za haleluya ko ndi muhamwikire. Kora kuri sente ho. Bwana sifiwe. Inzira nyabagendwa abakiranutsi nukureka ibibi, kandi umuntu wese wirinda mu migenzereze ye ngo abarinda ubugingo bwe ku giti ciwe. Nta wundi muntu abarindira, ntuburindira umugore wawe n'umwana wawe, ibishoboka ndi urindira ababyeyi bawe, ababyeyi bandi bo kurindira. Iyo wirinda mu migenzereze yawe uba wirindira wewe nyine. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Inzira nyabagendwa abakiranutsi nukureka ibibi. Inzira y'ababasha mu bwami bw'Imana nukureka ibibi. Uwirinda mu migenzereze ye abarinda ubugingo bwiwe.
ubugingo bwawe ugomba kubungebunga ukabungabunga kugira ngo butabasha kwandura. Ni wewe nyine ubwanduza, ni wewe ubukiza. Yesu arabivuga neza ngo hasaba inzira nyabagendwa. Iyo nzira ngo izitwa inzira yo kwera, abanduye mu mitima bose ntibazayicamo. Ngo izaba iy'abandi umugenzi nubwo yaba ari umuswa, ngo ntazigera yoba iyo nzira. Nubwo butari iyi nzira ndisaba kwiga ngo ufite diploma, kwiga ni byiza, ariko nubwo utowifuza gusa ugomba kuba ukiranutse kugira ngo unyure muri izi. Amen. Zoshoboka ko bamwe mworeka gusoma kuri za telefone, abandi mukareka za Bibiliya, kubera ko ari nje guha ubwiriza mube hano. Amen. Mane bafasha kubyumva mu mwuka, abantu basigaye bumva ibintu mu mubiri bikabakomeretsa kandi bitagombye kubakomeretsa. Amen. Ibaze nawe uri hano imbere tukasha kuri WhatsApp uko bizomera, pasiteri hariho tukakwihorera, zemera nabi cyane. Hazaba inzira nyabagendwa, kandi iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abantu bose banduye mu mitima ntibazayicamo. Izaba iy'abandi umugenzi nubwo atoba yarize, nubwo yaba ari umuswa, ngo ntazigera ayoba muri iyo nzira, kubera ko iyo nzira ngo ntandare zizoba muri iyo nzira, ngo inyamaswa z'inkazi zose ngo ntizizoboneka muri iyo nzira. Semeni amen. Semeni haleluya. Arakantu kamwe nayishuremo muri iyi nzira, ku muntu wese utizera Yesu, ku muntu wese wizera Yesu, nta ntare izaba muri iyo nzira, nta nyamaswa y'inkazi izoba muri iyi nzira. Ariko ku muntu utizera Yesu, semeni amen, azosangamo simba wa Yuda ahagaraze mu nzira. Wibwiriza aho ugomba kunyura wenyine, kuko uzi iyo wakoreye. Kuza muri iyi nzira birasaba kwezwa. Oya, ntibivuga ngo waririmbye cyane ngo ufite ijwi rirerire, waririmba ariko utaranyura muri iyi nzira, wabwiriza ariko utaranyura muri iyi nzira, woyobora itorero ariko utaranyura muri iyi nzira, woyobora departema runaka ariko utaranyura muri iyi nzira. Iyi nzira irasaba ikintu kimwe gusa, irasaba kwezwa kugira ngo uyinyure. Hanurira ibyawe, hanura wizeye, birongera bibe, wireba ingano yazo, uburemere bwazo. Birasaba rero kunyura muri inzira, birasaba kwezwa. Abandi iyo mitima ntibazoca muri iyo nzira. Izaba iy'abandi umugenzi wese nubwo yaba ari umuswa, uwo ntazigera yoba ino nzira. Semeni amen. Semeni haleluya. Umva mbabwire baririmbyi, Bwana sifiwe. Kuimba hata shetani naye anaimba tena sana, kucheza shetani naye anacheza sana, kufunga yeye hali iwe ntazarya. None umuntu utazurya wowe ukafunga umunsi umwe, urumva uwo muntu mufite intuze kimwe, ntabwo bihuye. Ntukanga satani ngo wirisha ubusa, no. Ngo ufite iminsi 40, no. Yesu satani yamugerageje amaze amajoro 40 n'iminsi 40, kandi ari Imana. Oya, inzira si ugusimbuka cyane, birasaba ikintu kimwe, birasaba kwezwa. Amen. Birasaba utakaso, kwezwa, ririmba wezeswe. Ariko umuntu Imana iri mu kumupokeza kwerekwa, usanga yabaye umuntu bene awundi ukomeye utakicita, usiye wita amatelefone amwe ntayita. Imana agupokeza kuririmba karefure kamwe. Bitangaza. Basigaye urebera inyogosho kuri bariya ba Kofi Olomide. Unyine ngo ndumurimbye ku giti cyaje.
ngo ntibakuvuga kubera kuko ngo uzi gutera ngo amakorasi. Izirira sabi kiguzi n'ukwitanga. Semeni amina. N'ukwitanga. Bwana tukuzwe. Nimwikirize amen. Nimwikirize mureke gukonja. Semeni amina. Bwana sifiwe abaririnzi. Mureke gukonja mushuwe. Mube active. Birasaba kwezwa, kuririmba wezeshwe, gusenga wezeshwe, kubwiriza wezeshwe, kuyobora departema runaka wezeshwe, kuko Imana izoza gutwara bezeshwe. Wezeshwe wese niwe Imana izireba. Na shetani anaimba, wanakuimba sio njia ya uzima, na kwambia usijivu. Ulikanga. Lasa hivi. Chakuri kambi. Kuri ili. Mulango, natangaza mulango wa uzima ni Yesu. Yesaya bivuga neza. Aravuga ngo birasaba inzira nyabagendwa. Iyo siri zitwa inzira yo kwera. Umuntu wese wanduye mu mutima, umuntu usambana ndazonyura muri iyo nzira, umuntu uzawiba ndazonyura muri iyo nzira, umuntu usubeshera abandi ndazonyura muri iyo nzira, umuntu uzawishira hejuru ndazonyura muri iyo nzira. Tazoyikandagiramo, kuko abazayikandagiramo nabacungwe n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Nyamaswa zizonyuramo, tanjagi zonyuramo, hazanyuramo abantu bejejwe, ririmba wejejwe. Bibiliya Pawulo arabivuga neza, aravuga ngo igitumye mbandikira ibyo, igitumye mbashimira, gusenga kwanyu kwarumviswe, kuririmba kwanyu kwarumviswe, ariko kuri muri Kristo Yesu. Semeni amina. Ariko ngo ndagira mbabwira ibintu bibiri, ngo nugera ku ciza ubu munyabwenge, nugera ku kibi ngo ubumutswa, ubikizeze, igipfudebedebe. Kubaza bavuga wa igipfudebedebe. Nugera ku cyaha, umuntu ashaka gukoresha icyaha, ubigipfu. Ninde muntu ukoresha icyaha igifu? Ninde muntu wopanga business n'igifu? Ntawe. Niyo mpamvu nugera ku bibi uzuba umunyabwenge, nugera ku zaha ubigipfu debedebe. Pawulo arabandikira rero, arabwira ngo mwabaroma mwe, nimugera ku byiza mube abanyabwenge, nimugera ku bibi mube abaswa. Imana ikeneye ko nitugera ku bibi tuba abaswa, tuba abatazi. Umushumba hano yigeze kutubwira ikintu kimwe, natekereza muri icyo gihe yari iwacu muri Methodist. Avuga ngo bigeze kujana n'umugabo umwe ngo bakora bimwe Dawudi yigeze gukora, yigira umusazi. Umugabo umwe ngo yigira umusazi kugira ngo barebe ko batambuka kuri bariyeri. Hari igihe bisaba ko wigire kizeze kabigipfa. Dawudi yahindutse umusazi kandi atari umusazi, kizeze ku bibi mubizeze, nimugera ku byiza muba abahanga. Rimwe na rimwe njyanyo bizira, kibwira ko ndi mu murongo, kaza kure y'amaso y'Imana, kasarisha kiyanduza, ariko wenda ntera umugongo, ahora ni maso kuganje, kugira ngo angaruzi neza ye, urukundo n'imbabazi. Parasibiwe
biza bituma tunyura muri ino nzira. Ikintu cya mbere ni ukumenya Yesu. Bibiliya ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yohana ibice 17 umurongo wa 3 haravuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya wewe Mana, bakamenya n'uwatumye ari we Yesu Kristo. Kuvuga ngo tunyure muri inzira ni ukumenya Yesu. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, tawuja kwa data tamujanye. Ikintu cya mbere kizagufasha ni ukumenya Yesu. Umenye Yesu. Umenye Yesu. Numenya Yesu, izo mpagarara ufite zashira, ubwo ufite buzashira, ayo mahoro make ufite azashira. Cya kabiri, kwizera Yesu. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Yohana ibice 12 umurongo wa mbere haravuga ngo ndimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana naje munyizere. Mu rugo rwa data hari amazu menshi, ngiyo hataza kuba ibyo mba mbibabwiye, ariko kubera ko biriyo niyo mpamvu mugomba kunyizera. Tomara batese inzira tuzayimenya gute? Aravuga ngo nije inzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uja kwa data tamujanye. Semene amen. Kuvuga ngo tunyure muri inzira birasaba kwizera Yesu. Nimba tutizera Yesu tidushobora kunyura muri inzira. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ijimbo yawe n'inkoni yawe birampumuriza. Sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe na Yesu. Sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe na Yesu. Anyobora inzira yo gukiranuka, kubw'izina ryiwe tugenda amahoro. Kugirirwa neza n'imbabazi ziwe bizahorana bamukunda iteka ryose, bizahorana bamukunda. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ijimbo yawe n'inkoni yawe birampumuriza. Birasaba rero kunyura muri inzira no kwizera Yesu. Kwizera Yesu, Yesu akakubera byose. Amen. Yamaga isi yose ati nimuze musange kuko ndumva neza najeza barumva. Ubwo bufite n'ubwiki urarunda sinziriye, kandi Yesu yaratsinze. Yewe mwana w'umuntu, Yesu nakubohora uzahora wewe, kandi uzitegeza uzuye umunezero. Birasaba kwizera Yesu kugira ngo unyure muri inzira. Iyi nzira irasaba kwizera. Kwizera Yesu. Kwizera n'umuturanyi utazuhemukira umuntu. Kwizera n'umuturanyi utazuhemukira umuntu. Kwizera ntigushobora kuguhemukira. Abizeye Yesu hari ibyo bagezeho. Cya gatatu no kwihana ibyaha. Kwihana ibyaha. Turirimba dukora ibyaha, tukayobora departema runaka turi mu byaha. Bibiliya iravuga ngo ibyo byose urabikora nga kwihorera, ukibwira ko duhwanye, ngo umunsi umwe Imana izabifata ngo ibishyire ku karubanda, ibishyire ku mugaragaro. Ibyo dukora iriya mu bwihisho bizabigaragara mu maso y'Imana. Umva mbabwira abavandimwe, aho gutinya abantu cyane uzotinya Imana, kubera kuko abantu bo kuvuga bigashira, ariko Imana iyo igutaye hanze zugenda. Hazaba inzira nyabagendwa. Inzira nyabagendwa igendwa nukureka ibibi, wirinda mu migenzereze ye, abarinda ubugingo bwe ku giti cye. Rinda ubugingo bwawe. Umwanditsi yaravuze aravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, ngo kuko ari iz'ubugingo byose bikomoka. Birasaba abavandimwe kurinda ubugingo bwawe, kubera kuko abazonyura muri iyi nzira n'abarinze ubugingo bwabo kutiyanduza n'iby'isi. Nubwo wowe utazi kuririmba, nubwo wowe utazi kubwiriza,
nubwo woba nta kintu uzi gukora ukaba uzi gukora gusa, icyo cyonyine birasaba kugira ngo urinde ubugingo bwawe, rinda ubugingo bwawe, kuko inzira ntizicamo abanduye. Umuntu wanduye umutima ntashobora kuyinyuramo, hazanyuramo umuntu gusa wejejwe umutima. Semeni amen. Tizakangwa nguri bishop, nguri pastor, nguri umuyobozi w'abayumbe, ngurinde oya inzira ntizocamo ngo nuko nabaye bishop cyangwa nabaye pastor ngo cyangwa nabaye ngo evangelist. Inzira ntizocamo ngo nuko wabaye ngo wayoboye ikanisa rinini, izacamo umuntu gusa wagize umutima wejejwe. Nimba utejejwe tuzokandagira muri inzira, nimba wejejwe unezerwe kubera ko kino nzira ni yawe. Amahame y'ijuru, semeni amen, amahame y'ijuru ni ukwezi, amahame yo guca muri inzira ni ukwezi. Basta nta kindi kintu, ni ukwezi konyine. Bwana sifiwe. Birasaba kweswa, ni mweswe. Weswe kuri telefone yawe, nuzosuganira uri kuri chat, weswe ugana n'abantu wesheje. Iyo telefone Imana yiguhaye kugira ngo itangire ubutumwa, yiguhaye kugira ngo ipanduse. Kandi abo ngabo ni babandi. Reba ongezi. Yesu karaza ari kwirembo, Yesu karaza ari kwirembo bakesho. Yesu ari kwirembo, araduhamagara kumanywa nijoro, karakubwira ngo mube tayari ndaje. Turarakomanga ngo uwumva akomanga akamukingurira ngo azaza mu rugo gwe asange. Bwana se bwana unabishana kandi mwana waje nubona isi gukome amashi, uzibuke bya bihe wabaye mu ndano umukunzi. Mwana waje nubona ubuzima bugenda neza, hindura isengesho ugerekeze mu mihana yabandagaye. Bwana sifiwe. Birasaba kwezwa, ezwa, inzira niyo kwezwa, niyo kwezwa. Uwande umutima ndazowucamo, tazoca muri inzi.